الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
العالمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. 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 الحمد لله الذي سهل لعباده الطرق العبادة ويسر وتابع لهم مواسم الخيرات لتزداد أوقاتهم بالطاعة وتعمر. الحمد لله عدد حجاج بيته المطهر وله الحمد أعظم من ذلك وأكثر. الحمد لله على نعمه التي لا تحصر والشكر له على آلائه التي لا تقدر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك فقهر وتأذن بالزيادة لمن شكر وتوعد بالعذاب من جهد وكفر وتفرد بالخلق والتقدير في كل شيء عنده مقدر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر طاهر المطهر وانصه من دعا إلى الله وبشر وأنذر وأفضل من صلى وزكى وصام وحج واعتمر. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما فأكثر.
أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Mga palanggungan hakam Islam, muna rin nga nitukban ito yung pagsukor po Allah subhanahu wa ta'ala. Yari kita niyo na pun halugal mulya misan pa yung kaawnan sin kahalan sin hula na to bihay niin kasigpitan at malaingkan alhamdulillah. Yari kita niyo na pun asupaya makata kita niyo bahari pakanya sin parsukuan na to adlaw ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari in ayat amuin biasa na to hain doon kisah sin dua magtali anak amin nakabidda daing hakatan pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala halaw man sing gumiini sarta wayroon kabaakan hika sumuno kanila buat malaingkan in kita rihilan sin Allah ta'ala kaluhay amin wala kita diaak biya simpang daaki ha ama singkatan karasulan iban kanabihan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dihilan kita kagaan amuin wala kita riaak ipapasumbay katuin anak na to. Sumakawa pasalsin lasa sin Ibrahim alaihissalatu wassalam hatuhan Rabbul Alamin nakalando daing hakatan kauugan na babaw sing gumiini pagka siya tiyukas sin Allah subhanahu wa ta'ala hinang niya wala siya nag-ug pagkaraakan sin Allah ta'ala kaingatan niya di da mabinsana in siyo pia panjari sin Allah ta'ala makadharaakan niya amuan in subay mahugot halom sin pangatayan na tukatan na in kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam tiyo masabot na to in siya laung ta doon ha law man sim pamarinta pagtawahon lang niya pamarinta hinamrud iningan sin tao amoy in nagsultan ha hula Babil pagyanon sarta in hula yaon bang hibutang mo hakabuhianan wayroon pa hatimpo na kaunayad tumakasigo kanila hakabuhianan indayaw sing kabuhianan nila masannang sila katan sa sumagawain na hinang sakit dakula amo hindi sila tumayma sin Tuhan amin nagpapanjari kanila Tuhan amin nagdihil sing kabuhianan nila Tuhan amin katan nagpaawon sing uno-uno na kakala-kalaan halaw man sing gumiini wala nila tuhiyal kaan doon hawak tuyaon amunain karaak sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam doon ha lugalyan amuin manghindo kanila sing kabayan sin Allah ta'ala ipapaingat kanila sarta singkatan hinangon mapatot nila hinangon karidaan sin Allah ta'ala buat maling kaninya tukatan siulang nila gamayan himinang sila sin Tuhan katanaman nila amuin sila maghinang sin Tuhan kabayaan nila sarta in Tuhan nila hinang nila pakabuhianan hiragang nila ubos nila hinangon ampa nila amuin pag tag-ipunan pangayuan sin ununo na kabayaan nila pangayuon hawak to ini in sultan nila amo na hinamrod pagyanon pagkabihat yung kahalan sin taho hahula niya na in napikil niya siya nakaagi in mga kutuhan
Biyataan niya ng katan raayat niya, ako in Tuhan niyo. Sabab in katan pagsumbahon niyo yan, di makatarang kaniyo. Kamu pa'y maghinang kaniya. Sa in ako yari ka ko in katan. Makajari ko hinangon in kabayaan ko. Makajari ako mamatay ha kabayaan ko patayon. Makajari ako muhi hatao bang ko kabayaan buhiun. Amo at tindaawan niya. Sarta lang na ingkatantan kakukunahan niyo bang kamu marikako. Nayari hirol ko kaniyo in kabayaan niyo. Sabab in siya na hipo sinalta. Misa niya nun lang ta siyain mataod alta dahin hakatan hawak to yadto. Naroon na yaon lang ta di dain tao magkahagad. Asabab yan amo na yung karaaksin Allah subhanahu wa ta'ala Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Doon ha, waktu yaon, launta in Ibrahim alayhi salatu wassalam, yan pa siya mga amoy in nakapaghula, waktu yaon, in asawa niya, amo nin hisara, pag yanon, in katan si mano siya halawm sing kauman ini wayroon nagparat saya buat malengkan amorain Ibrahim alayhi salatu wassalam iban asawa niya iban sin pangtungod niya Hilot alayhi salatu wassalam. Mapuas dito wayroon pupur katan sabab na mahugot kanila in panghati nila iban sin pagbaya nila di sila tumayma sin uno-uno na biya mga panghindo sabab labi-labi na nain sila hipo-hipuan sin kabuhianan tamaumuhan bihan saan yung mga tao amuin yan na hipo na sin alta nari kumahagad labi-labi na bang imamayta kanila hapangatod nila bihan kulang-kulang dahil pangalta di saan kumahagad. Ikaw palang nin, himindo ka ako, misanin ikaw yan kulang kabusda. Bihan. Amuan hindi marakan halaw man sin ini kauman nila hawak tuyad to. Nahapunta, misan pabihad to nagkukupor in katantan, kakitaan ta indayaw sin Nabiullah Ibrahim. Hangan pagkamano siya. Iban hangan in siya diaak na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inlasan niya magmaas. Amuin hanunot in pagbisara aama niya. Dong niya ama ko nain hinang muan wala na saan nakaamo. Sabab ikaw saan in maghihinang sinbarhala yan. Nain sarang-sarang ikaw in hinangon Tuhan. Sabab ikaw maghinang sin Tuhan. Piyagtuhanan nila. Biha. Na baitan ngayon ama niya lang niya naakad kau kako sababin na kunyidaak sin Tuhan Rabbul Alamin. Nari dahin ama niya. Gamayan sanggupan siya. Wang kau ri humundong na bitaran takaw. At niya amin bitaron in limahin kwa niya nampa hukutan ha ini paratan sin suka sampai abutan na sin kamatay niya. Biya. Naroon na yaon wayra masi-masin Ibrahim alayhi salatu wassalam mangayo kaampunan patuhan Rabbul Alamin na anak niya. Bihan san mangmuakarunto din pag-akama in nagdara sin akama suway siya bukon mamungmung hatao. Suway siya hanunot mamayta. Amura ko man bang imbita sing Quran makasla suway muray sa pakaslahon. Ba't amo ang tindaakan sin Allah Ta'ala? Labi-labi na bang parkala pag maksiat patuhan Rabbul Alamin subayad to ibayta mo in kasabunnalan. But in akisin Allah Ta'ala hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Ya Muhammad sulangan na sila. Baytaan in kasabunnalan dahil hindi ka kulong sintuhan na to Rabbul Alamin. Bihan in panghindo sa hatungod sin pagmuamala na inyan parkala bang akarunta, subay kita naglalasa-lasa, subay kita katan, nag-ulong-ulungi, nagtutulong tabang,
bihad to, labi-labi nahangan si magpangdaig, subay inyang katantan, halaw man na to. Ayaw ri na to suluton in kita niyo hang kaagama. Misanin bukon hang kaagama, hatat kala in kita niyo hang lungan, subay ri kita nagsusulot-sulot. But bihad to ray sabihin ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kimawa siya laong ta ini yupihan amo na impamho na to Ibrahim alayhi salatu wassalam. Amin kaamaan singkatan kanabihan karasulan. Na intanda niya doon hawakto yan sin amoy in lumag naman in Ibrahim alayhi salatu wassalam bang biya diin inhikapin dasin pangatayan nila aywan tumayma sila si panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala naabot niya siyang gupan amoy in longta bagbahon ning katan piyagtutuhanan sin mga sila katan. Inyag tulong tahawak to in siya ini kwan pa mabata pa in pangumulan niya. Sa sumagawa inyag to wayroon da katan kimahagad sambil hawak to amoy in aun wakto mag-uno sila magpunpun sila hapantayan dito sila long tabi mga magbunyi-bunyi hambok lokal yadto. Naabotin waktu yadto wala miya kadin Ibrahim alayhi salatu wassalam sa inkiyad to niya amin piyagbubutangan sin uno nila, sintuhan nila biagbag niya katantan piusat ampa niya kiyapin indakula. Pag ubos kiyapin niya ampa niya in piyagbagbag niya madtubihan biutang dito ha amin ini tuhan nila rakula yadto. Naroon na yaon pag balik si mga tao yadto dahil haamoy biya mga piagbunyi-bunyihan nila hambok lokal nakita nila bihan napusat na intuhan nila katan ang painda jinis intuhan nila pangaon mabaya mag-asawa aun tudtuhan para mag-aasawa bang sila mabaya mag-usaha aun tudtuhan para mga tao mag-uusaha biha bang aun pangayoon biya mga pikilan biha ni karayaw aun day sabtuhan kadtuon nila biha, sain malago to dito binin si Nabi Allah Ibrahim. Na manjari doon haon na hiluak kaglong sin magbibisarain kauman sampai si mampay papangdungog sin amoy in sultan nila awak tuyaon sabab na misan pabihad to si mukat siya na hinanguntuhan masira yung mga tao nagtutuhan na katanaman nila. Naroon hayaon laong sin kaibanan iya subon in katantan bang kamuhisyo ba in nagini pusat sintuhan na to ini. Nalong sing kaibanan aun diungog na hambuk bata in siya ini pusaton niya rakun ini kata. Nalong ni hisyo yan Ibrahim na piyakawa nila in Ibrahim alayhi salatu wassalam ubos yadto ampa siya ini dia pahambuk lokal sarta in napikil sin mga sila nagdanakura halawon sin hula piyagaisunan na subay siya sunugon sing kayo amod to naman jari doon hayaon liungakan in hambuk lokal madtubiha kialian ang pahipo madtusin kahoy palawom ampa biyusukan sin amoy in lang ta bang biya di ka to gasolin ka atawa lanakas, ang pasyantikan simbagid, nalablab man, doon hayaon, ang panasya, biyutang haamuin, biya pitikan, kuha niya, ni pagtitilo, magda, bato malago yan, pag usalon si mga sila magbubuno, timpo na kauna yati paglububay, paglubukuta, biyutangan si bato, pag utod sin lubi, daming piaguhukot kanya, lumagtik madtubihan, pataasin, amin biya panaya, ay kuha niya, biya pitikan niya. Nabang yad to kumugdan, malubo misan biya diinin hukot sin ini uno yaon. Nagyakan ta imbugat sin Nabi Allah Ibrahim bangha uno siya mahulog amin giyan ta sarang-sarang to dagitungan sin amin lungag yad to kialian yad to napagpuklas yad to na siya magtuy namutawan pataas. Doon siya hataas ganta harap naman to pa ini kayo di matong in Jibril alayhi salatu wassalam mon kaniya Ibrahim na
Yari ako, pangayo kaw patuhan dahon kumadto, kaniyain pangayo mo. Laong sin Nabiullah Ibrahim, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Jukop na, impiyag tawakkalan ko, piyangandulan ko, biyugsuan ko sin ginawaran ko in Tuhan Rabbul Alamin. Ampay ikaw rin. Nayad to na. Baya-baya amuin, makasok na siya papasok sing kayo. Laung sin Allah Ta'ala, Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wala imyan ya Jibril, kadto ka patayin kayo. Ba't bang yato, laung tanagdakin Allah Ta'ala Jibril alayhi salatu wassalam, hambuk na sa to jab-jab simpik-pik niya. Mayroon makapin kayo rito. Ilupad kata, mayta. Sabab unom nga katos in pik-pik sin Jibril alayhi salatu wassalam. Inambok pik-pik jab-jab makaminsan, di abutan simpangatod si mano siya inabutan makapakain. Nabiya din na magdungan inunom nga katos, hijab-jab magminsan. Banghaw na inabutan. Bihan, ang kanarisan makainu-inu kato, mayta in rasul nakalasot magtupa, liyo sin 7 lapis pataas. Nag-aakadiwan si Jibril alayhi salatu wassalam. Amo yan. Na doon na yaon, laong sin Allah Ta'ala, ya kau kayo, pagpahagot kau. Iwan kasalamatan kan Ibrahim. Laong sin mga magtatapsir, bang wala giyanapan sin Allah Ta'ala kasalamatan kan Ibrahim, manukas in Ibrahim alayhi salatu wassalam sin haggot sin kayo. Dahil haamiin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa biyutang sin kasalamatan, hasupaya inyan kata ni sabab mayta, inhaggot, iwan sin paso, inyan hipag sisiksa sin Allah ta'ala lumnarka. Aw nakalando inhaggot niya. Intanda niya, bang makalanduin hagot, imano siya iyan, mahinang san buhangin. Manugas. Na bang muhikahulog biyan, mapusat imbaran niya kataan. Malupog. Bihan. Na amoy tuin, dahing hamanga ini kisah longta sin Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hikakarita pa ayat amuin biat bat kakaina. Ini karena in parkala kataan nagpuunan dahil Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. In kisah kan Nabiullah Ibrahim halawm sing Quran, tungod kaniya, pabaran niya, nasabot doon na ini halawm sing kauhaan tag 5 surah. Sarta ing katantan ayat manunjuki para akan sin Allah Ta'ala hapang tungod niya Nabi Allah Lut alayhi salatu wassalam aun da parsugpatan iban sin ini kisah kan Nabi Allah Ibrahim. Damikian in anak niya panagnaan amunain Ismail alayhi salatu wassalam. Damikian ini aun parsugpatan. Damikian in anak niya Ishak Nabi Allah Ishaq yadto aunday sa parsugpatan paama niya amunain Ibrahim alayhi salatu wassalam sarta katan sing kanabihan karasulan ya panaugan kitab sin Allah Ta'ala halawm sin kitab hanggatos iwan upat intaod sing kitab deng hatas langit piya naug maripababaw sing gumi amuna in laungta miumos sin Allah Ta'ala in hanggatos upat kitab, paupat kitab da, amurain, laungta, Taurat, Injil, Jabur, iwan Quran. Manjari na pun na isab miumos in upat yan pahambok da kuman kitab amunain Quran mahamulya, amunain yaun na in kataan, undang-undang, hapanagnaan sampai pakahinapusan, amunain diarasin pamuh na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na im mga katan kakahinang habiya sin adlaw ini, biya sin panagnaan palawng tahawalo kasubangan sin bulan haji, in kamatauran sin hinang sin paghadji,
piyang ngikutan katandeng Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Labi-labi na inadlaw ini usin sambahayang ta pangikutan sa lago-lago amunain pagsumbay sin kurban hawaktuyan sabab nain Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam hambuk panukas lando mabugat amunain daing haparman sin Allah Ta'ala ini siyabut takaina. Haparman sin Allah Ta'ala falamma balaga ma'ahu sa'yah qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hatatkala lang niya in anak sin Ibrahim alayhi salatu wassalam amoy in sa kira-kira manjari na siya daakon, manjari na siya tudluan, madto-madto sarta makaiban na hama niya ununin hinangon sinama niya, makaiban na siya na amunay na nakainop in Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Tungod pa anak niya Ismail. Sarta in dua anak niya ini, long taon ini makakita kita rin ang mga kitab sampay lang ta mga Muslim pa doon amoy in lang niya ini anak niya amin nasumbay in kaybanan magian hi Ishaq inya tuwerong kasabunalan niya sabab malayo impiyag biddaan sa milambiyay ta dahil hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pangasuburing hambok sahabat bang maunuin piyag layuan sin dua anak sin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sabab muna way long niya nagbidda ha amin kaya lulukis ha kitab na kauna iwan sin halukis salon sin Quran ini pagpasawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyubiyay ta hawak to sin kapag anak kan Nabi Allah Ismail in pangumulan sin Ibrahim alayhi salatu wassalam lagta sasang in biya mga kabakong bata niya. Sabing tanda niya yan pa siya imumul kawaluan tag 6 tahun biyag anakin Nabi Allah Ismail. Kawaluan tag 6 tahun yan bata-bata atin po nakaunad ko. Sabab mag-ibuhan tahon inumul si mano siya. Nabi Allah Nuh alayhi salatu wassalam hawala pa siya naraak sin Allah Ta'ala imumul na siya 200 tagkaiman tahon. Diaak siya sin Allah Ta'ala nanawag-tawag sinaga man sin Allah Ta'ala alfusanatin illa 50 ama. Siyam nga katos tagkay man tahonin lugay siya daak hamano siya. Sumagawa tiyo-tiyo din miyakad. Amura in nakaagada taasim bahitra niya in katan namarat saya. Impuas dito nalukmus katan way nakapin. Biya. Na in Nabi Allah Ishaq piyag anak siya in Nabi Allah Ibrahim yam pa siya imumul kasyaman tag siyam tahun. At niya kapatan tahun laong tain piyag awatan sin Nabi Allah Ismail iban sin Nabi Allah Ishaq anak sin Nabi Allah Ibrahim. Naroon na ini laong sin ama ya anakku ya bunay ya anakku inni ara fil manami anni adbahuk kita ko halom sin tagainop ko in ako naraak sin Allah Ta'ala ipapasumbay ikaw. Pandur madha tara. Nabiya diin lang niya in pikilan mo. Hati niya riya niya nagbisara marayaw in anak niya. Bukon niya to riya nagbisara marayaw bat imaksud doon haon amoy in imiandi. Sa sumakawa in anak niya angkan na siya iabutan na akil balig na. Hawak to maingat na maminig si mga iban marayaw sarta marayaw ning ka-Islam sin Nabi Allah Ismail alayhi salatu wassalam.
Unuin agisin anak, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya amakku, hinanga impiang da akan kay musin Tuhanmu, kaba akan mo ako ring mga magsasabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nahaw punta, amo na in karasin, ama, maun palugal amo na in, pagsusumbayan lang ta si mga maghaji, sin kambing nila, doon hamina. Kira-kira amo na imbiyasin, adlaw ini, lang ta naubos na ingkatan, hihinangon hapaghaji, ubos na yung pag-ukop ha Arafah, ubos na yung paghanti ha Muzdalifah, ubos humarap na sila pa, ini Mina, timilo sin pito batu, pa Jamratul Aqabah, amoy jamra lang ni dakula, yung pagyanon amin ini Aqabah yaon katan tuwing taod niya, amuanin tulugal, tindukan sin syaitan, hawak to sin Ibrahim, nagdaha anak niya harap pamina. Hiyapaan siya. Nauno na kau Ibrahim, anak mo, bigi jantong mo, ay kau sumbayon mo. Yan. Da sumagawa, wayroon da sambung niya rin sin, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akan na bang kita magtilo, Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Ipagti sa kaula-ula, tilo mo in, syaitan. Ta sumagawa namin sibi-sibi bato sadya. Ayaw na magpalago. Sa babang kumugdan ni sa pakaiwanan, timikbo dahil haamoy in unuyaon. Makit lang simbahasa. Na dakalabusulan ni sa bingkaiwanan. Sibi-sibi bato, sibi-sibi. Pito bato panagnaan. Pagikarwasin adlaw, pito, pito, pito. Kauhaan tag isa bato. Tiluon mo na indeng ha. Panagnaan bihan, sampay madto pa amin dakula, kay napusan. Sampay pahikatusin adlaw. Amo na yung pagtawahon, ayamut tashrik, ha mga magahadji. Hawak to yan, impag, tilo, pagluntal sin, mga magahadji sin bato yan to. Na, doon na yaon, launta, at kala doon na sila, haamin lokal yaon, laun sin Allah Ta'ala, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Hatat kala, biugso na sindua magtali anak, in amuin sampurna, pangandol pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biugso nila yung pagyanon, amuin kaislamatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wayron kuto halam simpangatayan karuarwa, doon hayaon, sarta lang niya aming biyutang nain, apipingan niya yaon. Jabin, harap palupa, amin lang sin Nabi Allah Ismail, ha ama niya, ya ama ko, parumulain bayho ko harap palupa, ada kala bang muka kitaan in bayho ko, mapinday pangatayan mo. Biyakid na sin ama harap pa kuan. Biyasin kaagi sin bang kita magsumbay yaon. Salta lang niya ama ko. Mumusa imbadyo mo amin di kapigsikan sin dugo ko ada kala kakitaan hina. Na magkarukkaan siya kako. Bihad to. Iban lang niya pahugutain, pagbagot mo sinsiki ko, iban sin lima ko. Sa babada kala lang niya, bang mahaloy ya unisa, maka din uno niya humaloy. Impag-iman niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kala lang niya makahiwala ko. Na bang mahugot yan di ako makahiwal. Amad tuin, agisin anak ka ama. Na paggayaon natutos na karuaro hawak to yaon, pagka sin Nabi Allah Ibrahim sin amoy uno yaon, sin laring mahait, sa taon pa rin ito nakaon nakabtangan sin anak, ama pahaita tuod in laring hipaghuya mukako. Hasupaya sa roon doon muklas inyawalihan ko rin jasad ko.
Bihan da isa bimpiang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo. Subay kita niyo maulong da isa basyong bay na to. Di na to pananamon sim masakit. Pahaiton na to tuodin, laring hipagsumbay hasupaya makaminsan mura hidus-dus, yadto na miya ka din, napas miyuklas. Bihad to. Na, doon hayaon, pagpuklas, pag dus-dus sin ama, hamuk riwayat, laong ta, amuin pag tuod niya magtubihan, nalaw niya, yadto na hadjakyan na naman niya miyuk klaseng dugo. Na, atin pa naman niya, anak niya. Na paghuya niya sa kira-kirayaw na ubos na, hati niya, pagtuod madto, magad maripa amiin ugat, dakula inihakid, subay ni mabugto, sarta di haamiin, taas sinamin butig-butig ini. Hanahar lang ni pagyanon. Nahara mo na in pag susumbayan. Bat bang di hay ni ini magtuy-tuy in hayop ma patay. Bang da hindi hay ni aun wakto in hayop magdakanan pa. Mayta malapat in dugo niyari gumawa magtuy. Bang da hindi muklas in dugo magtuy katan. Numaog pababa manglunok na inhayop, ngayon mauno na. Na, pagtuod maripan sipak, pagbisod mo maripan sipak, mautod na indua, ugat dakula yaon, na mapatay na inhayop. Bihad to yan. Na, pagkita niya bihan, paglingi niya, ba't wala siya imatod man to pa amin uno yaon, limilingi siya pa, ini, hansipak mo to bihan. Napagatod niya palawan niya, yon na yung anak niya naglilingkod. Amo na yung kanaog sinparman, laong niya, ini, giyantian na mo na kayo mo sin uno, sin bidibhin azim, papadaynahu bidibhin azim. Giyantian na mo, laong sin Allahu Ta'ala, sin susumbayon, ganti haamin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam karena inya to panukas sa Diyasin Allah Ta'ala Nabi Ibrahim bang akaron niya kain daawa niya in siya nakalando in lasa niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sambil anak niya hituk niya simpaglasan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na siya kiyanganan Khalilur Rahman nakalando in paglasa sin Nabi Allah Ibrahim iman sin Tuhan Rabbul Alamin bihan wayroon hikarwa niya. Sampain Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdaawa siya bang hadja wala in Nabiullah Ibrahim hinang sin Allahu Ta'ala Khalil na hinangun ko hi Abu Bakar Khalil. At inimana ni Rasul sallallahu alaihi wasallam biya dahan Nabiullah Ibrahim ilasan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala nakaliw ring hakatan piya panjari sin Allah Ta'ala babaw sing gumiin. Bihad to sa babing katan pangikot kiyawa dayng Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam labi-labi na to din paghinang paghaji dayng hakatan hinangun yan iurol in katan dayng haamuin nakauna liukat sabab muna in riwayat tungod paparkala sin pagtagna sin Baitullahil Haram Nabiullah Ibrahim in nagbangon kaniya iban sin anak niya. Wayroon nabangon hang sulag uno-uno nakauna rin pagbangon si Masjidil Haram. Sampay aun hambok sahabat na nga subha Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, uno impanagnaan biyangon pag-iibadatan hababaw sing gumi. Laong niya Masjidul Haram. Insumuno kaniya Masjidul Aqsa. Nakaunay Masjidil Haram dahil si Masjid Al-Aqsa. Piatindog. Nalaong niya mauno inpiag lawakan niya, kaapatan tahun, inpiag awatan. Nakaunay Masjidil Haram, timindog, pagpuas kapatan tahun, amunain Masjid Al-Aqsa, amunain niyaon bihaon, kaya uulinan na si mga Yahudi, halaw man na nila bihaon. Kaya sumakawain yan, na, wayron da, long ta, ini, kuwat taroonhan kumawa,
aun dayan magmahi kaniya. Allahu Ta'ala magmahi bang makawa na inlokal yan sin Muslim magbalik hambuok yan daing ha mga pangilahan ta si masuok na to dinadlaw kiamat sarta doon hayan laung ta masuok na in Isa alayhi salatu wassalam numaog maripa babaw sing gumiini magbalik batin siya wala miyatay hambuok day mahaba pangumulan day hakatahan kanabihan karasulan amurain Isa alayhi salatu wassalam sabab wala pa siya miyamatay sampay paadlaw ini impag ianon laung niya in siya na bitad biyutang ha krus inyan wayrong kasabunalan niya biya sabab biya itasin Allah Ta'ala wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wala nila napatay hi Isa wala nila na pinjala na bitad bihan walakin syubbiha lahum buat malingkan piyasarupahan sin Allah Ta'ala in Isa alayhi salatu wassalam hawak to pagsud sin mga sundalo sin Roman palom simbay doon sila kataan inhangpo tagdua ini miyamakad kan Isa pagyanon nila amo inhangpo tagdua biya mga masuok tuod kaniya hangpo datag isa in halaw medto na aun doon hambok bata amin pinaka mabata dahil hakatan hawak to sin Isa alayhi salatu wassalam masuok na bihani namin mga sundalo sarta hati ko biya mga aun na baita kanya sin Allah Ta'ala iyan niya lang niya hisyo rin kanyo yan makaganti kako mahinang ko siya panon halom sin sulka amin si mayang imbata ba ko yan to ako lang imatod nagbalik in Isa alayhi salatu wassalam sabab inkuan niya buko namin bata bagoyaw min kabayan ng mga taumaas na isiyo rin kanyo imabaya gumanti kako mahinang ko siya lundang panon halam sin surga si mayang nagbalik yung bata na paghikatuyad to akon kukuon na yung lawang bihan sumugod na yung sundalo amo nain pagtudlo sin Isa alayhi salatu wassalam ikaw na lang ni pag iyan niya ikaw na imatod na yung katantan harap man to pabatayad to paglingi nila madtukan Isa alayhi salatu wassalam wala na roon yangkat na sin Allah Ta'ala pataas wala nila nakita na pag-atod nila nagbalik pabatayad to amo natin lupasin Isa alayhi salatu wassalam but biyita sin Allah Ta'ala syubbiha lahum piyasarupahan na mo sadyain Isa aw nang kalupa niya rito halawom amo natin pagsudhi hudas palawom ibansin sundalo amo natuin baita niya hisiyo-siyo lang niya ini gulgulon ko amo natuin Isa alayhi salatu wassalam sabab mga sila ako di mo masilang bihan sabab sibuk-sibuk mga marayaw usog katan malingkat usog katan nakadway mapi na hisiyo lang niyang gulgulon ko amo natu na pagkadto niya gulgul niya na magtuin yadto na siyakmit na sin sundalo riya pakuha, bitaran. Amo atuin miyatay. Na pag kita hi hudas sinamin yadto kaya kantong na yadto, amo na yung lupatood sinamin bata yadto, bukun na Isa alayhi salatu wassalam, nagsusun siya, naggantong siya baran-baran niya. Kaya niya inluwid piyag hukot ha, bata yadto piyag dahan magto, ampa siya, hiukot niya pakahoy, ampa siya naggantong. Na amo yanin long ta di mato na ingkatan kakahinang ini pangikot na to magaan na ingkato tanyo kambing da kuman ingganti inyan biya yan sin bugat sin timbangan sin ibadat sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam bangkaw nakapasumbay kambing hangan sin Allah Ta'ala sarta bang muna agad amuin aturan katan sin kambing hatihon mumarayaw bang kambing subay siya umumul ini longta sa kira-kira 1 bulan bang siya amin dakula yaon kambing pagyanon nila ini bili-bili yaon na yung kambing biya sindika to bihan na yung sa rayo 2 tahun inumul sing kambing bihan nasapi 2 tahun subay siya umumul 2 tahun nabang unta suway siya umumul 5 tahun.
ampas siya man jari sumbayon ha pagkurban. Amuan in sukuran niya. Sarta in kambing in hayop katan susumbayon yan, subay mo yan, kitaon lilingon marayaw. Limpong inipon, di manjari. Pingka insiki, di manjari. Saplong intay nga, di manjari. Uto din ikog, di manjari. Liwatim mata, di manjari. Inyan katantan ay pagyanon. Ha? Pagsumbay sabab mayta. Pion mo in kambing amuin kaibukan na singkatan mo timbiha. Kumbya singkaywanan tabi ada kuman nagjaturi ka to amo na yung pion bihan amuin nagpipikit na in paisilan simbukog. Sabab maluhay-luhay. Ayaw kita mag-ugsin alta. In alta ding Allah subhanahu wa ta'ala. Kiyari ka to hipag-ibadat harap kaniya. Hangkan kita makapag-ibadat pasal sindihilan kita sin Allah ta'ala. Biha, na inyan di malupas. Amuanin, kaya tao mo habang ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bating katan, yari habalauman na to ini, pagbugto sin napas na to bukod nakato. Bihan, wainan pagduarwa, aun natagda po kaniya. Di na ang kaunahan magbiin. Sabab di tuod man jari isab magbiinin maa sa mga kaanakan. Long niya, inyaon kay mo ha, inyaon kay mo, inini kay mo, inkinig. Ayaw ka mo ha, magabugho, magkataan. Bukon bihad to. Sabab aon asal sukuran sim pagbahagi sinikabin. Di man jari magtimpa, haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari bang kau di magkahakad sinyad to, magbin kau bihay ni bihay. Biasa kau lola, wala kau namarat sa'yo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kau miyakad sinsara niya. Ikaw yung naghinang sinsara mo, baran-baran mo. Naamuan pabuntulon na to ininang na to insyaallah ta'ala supaya in pangikot na to ini mara na to in pangikot ha Nabi Allah Ibrahim iban sin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahinapusan sin katan karasulan iban kanabihan insyaallah subhanahu wa ta'ala papagbarakaton katutan yung katan ibadat na to. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li ولكم الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الحمد لله المحمود على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أهل الثناء والمجد لا رب سواه ولا خالق غيره ولا رازق إلا هو مستحق للشكر والحمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وخيرته من خلقه وحبيبه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Mga palanggungan, hakam Islam, doon kita humukot haamin luwid kabayan sin Allahu Ta'ala hukutan na to. Sabab bang kita roon nakakunggong haluwid sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kita niyo masiyasiya. Misan uno parkala, hababaw sing gumiini, tutukasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kita niyo mabunsak. Sabab siya, di niya pasaran yung mga bariman. Malapay singkatan aramala. Bangaon malapay ruunhan, bibista sin Allah Ta'ala syahid. Biya siya sin, miyatay nagparang sabil. At inaway ron, lupas gaman, hikarayaw yan to katantan. Bihan.
Hangkan nasambili mga kaibanan din nga mga sahabat, sukaton nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to kiyugdan hi Muad ibn Jabal sin masakit dito ha ini Syria. Hawak to adto sin pag hawak to na sin Umar ibn al-Khattab, doon hayaon siukat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, dihilan na kako, iban sin family ko insuko na mo. Biya ngayon niya, amin dia tungan sin sakit lang ta, biya na sin mga sakit di mato ini. Karena hawak tuad to, labi kapituan nga ibo im mga sahabat, iban sin mga tabiin, yugdan sin sakit kadto nara sila katan. Inhi Muad ibn Jabal, piya ngayon niya pa Allah Ta'ala sambil ahli niya makaakad ng kaniya katan. Diul sin Allah Ta'ala real kanila. Inyan. Pasal keingatan nila inya to katantan, amura kuman to in kahinapusan tikang sing kitari hababaw sing gumi. Inhan si paktikang iangkat taharap na palon sin sulka. Iran amuranin nakatampan ha mga bariman. In bariman halawm sin gumi ini bihaon biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala piyatarang sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayroon na nakatampan kanila sin sulga. Amura kumaning kamatay. Imana niya suway ka kuyaging kamatay bang amura kumaning nakatampan sin hindi mo ikasud sulga pasal sin buhi ikaw. Sabab wayroon makasud palom sulga buhi. But Isa alayhi salatu wasalam wala siya kakadto halom sulga. Hagawa da siya. Sa di takaingatan manghauna siya biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Naamo yan in kakunahan hadya kita subay magayad. Ba't daakan isabid to? Ba't bangkaw isab di magayad, in ikaw nagbinsa na simbaran mo. In ikaw jul-jul mo imbaran mo palom sing kabinsanaan. La taqtulu anfusakum, ay niyo pagpatay imbaran niyo. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka, ayaw niyo jul-jula imbaran niyo hi duungol niyo palom sin kabinsanaan. Amod to, na akaron ta inyaon paghali akaron tara isabing kaibanan dahin ha mga aturan sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya in kita parihara habang mayan wayroon na pagsusunan sing kita hawak to yan sarta bangkawlong niya tutos na haparkala mo ha nagaayad kaw iban iahad mo indakan sin Allah ta'ala. Long sintuhan na to Rabbul Alamin, patawakkal ala Allah. Wa idha azamta patawakkal ala Allah. Bangkaw, tikmod na, tutos na, ubos na piyangandol mo pa Allah Ta'ala yung ginawabaran mo. Bismillah. Ay naka magduwarwa. Bihan subay ini ulinan na to, asupaya parihara kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan, inyad to, bang mapahamon, di na sa kitang pahawa sinutba ta. Kaso magawain kita wiya mga bukunday sa blog ta mataud-tuod, iba ning kita miya makadhaturan sinyan balikan ko inhinang nato pag-aya dini wiya na si mga pagbutang nato sin tampan ini katan day nga aga man nato inang hindo sing pag-quarantine Rasul sallallahu alaihi wasallam singuran sin tawhalam sin dunya ini katan bukon sanday kanila bukon inagama Islam timindog. Long sinanggalis, dark age pa in Europe, iban Amerika. Way pangan Amerika. Ingka pamanintas in Islam. Way pa Amerika. Alam sindunya ini. Suway na nakakadtuhi Amerigo Vespucci. Pahula, yaon. Kiyanganan sa Mil Amerika, kiyawa ding hangan niya. Ang panahinang hula, Amerika. Natuod saan nagabwabboy mga sila yan. Ingkatan. Inyan, bang sila rin mapindara hindi hadon niya ini. Magbing pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kana naman nila raing kabinsanaan. Para biyawon wala milikan. Biya lo paragbos magtataod din Muslim. Asusungon waktu rin na kita masusa. Sibo-sibo na sila rin tuhad tumaguno. Mag-ayad sing ginawabaran nila. Pakaniya. Biya da sing jima tuha Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak tusin. Pagsulot iban sinta umakka
In katan makasud pa aga mapuas yung pagsulot di naman jari madto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asabi turuon na sila Makkah na naawon in pagsagga nila rito mayroon lamod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naman jari liyapay nila sambil sin mga kasahabatan sin Rasul bihan paglapay hayad to amo natin nalarakin pag piyag sulutan na hinang sabab amo na yung kaukab si Makkah nakasud ni Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na inteng hakaukab yon sampai paadlaw ini yari nakita ni ukatantan lima hila babaw singgumi amo yan mga katawtan ng uran na sarta kabihayaon kay napusan diakita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam papangayoon kaniya hawak to yari pakita niyo bihaon amo na inin wakto lang niya mustajab bangaon pangayoon mo pa Allahu Ta'ala pangayo na kahubiyaon. But biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya dahing hawak tumiyanaw kita rin habay taharap pa masjid sumambahayang at tawalong katampalan hapantayan bang sa upama biya sin hinang sin sila nakaunad to. Wayroon lalabayan ganta kalabayan si manu siya imbukon aon malaikat doon himahapa kato tanim. Tumtan niyo, deng hapag naog niyo sinbay, deng habay niyo yan, aon na malaikat asal. Sab kay ingatan niya, iniyat niyo ring singkabi ipa, ingka mo pa masjid. Kaya ingatan na to. Na, in sila yaon nagtatakad, haka lugal-lugalan niyang katan, nangangayo kaampunan, kato taniyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila mangayo kaampunan. Na ayaw ka mo magpauno, magparaog. Baran na to impya ngayon kaampunan si mga malaikat. May taing kita nuri timibot mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita niyo muna-muna mangayo kaampunan pa Allah ta'ala. Ayaw nakahinang kita dosa misan inway. Sabab di ta kaingatan yan. Aun deng ha mga parkala mahinang ta. Way ta kaingatan ninyong langgal sara nakahinang kita. Bangkaw nakapagtawat na puas kaw sim parkala. Hasupaya malanong inam malibadat tari kahilangan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Asupaya tiap-tiap adlaw isnin iban adlaw hamis marapa taas langit inamal sing kita jukup-jukupan wayrong kulang ni. Amo ating kakunahan na to. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na in mga malaikat yan dayta sin Allah ta'ala. Hadis qudsi laung niya ya mga malaikat ko yan na kamukatan, hababaw singgumiyan, nakakita ang mga ipon ko yan. Simod pa ka masjid-masjiran, natawa lokal pag-ibadatan nila. Yan na sila runahan katan. Uno na rahain, hinangon ko kanila yan. Unoy na kasi mga malaikat, ya Rabbana, ya Tuhan mo, anto tiya ajra. Way hinangon mo ruga, ingding sindi mihil sin, tungbas sin hinang nila yan. Nalong sin Allah Ta'ala ya malaikat ushiduk saksi ini ako long sin Allah Ta'ala dalaw ini hirihil ko kanila in parsukuan nila pakaniya wayroon mangayo harap marika ko imaksud niya harap pa adlaw akhirat imbukon hirihil ko kaniya adlaw ini hawak to ini bihaon to jari pakita niyo lom si masjid. Hirihil ko kaniya, bangaon pa ngayon niya harap pa adlaw akhirat, hirihil ko tod kaniya. Buat malaingkan bang parkala dunya, nakitaon ko na, alilingon ko na, bang mapatot ka hirihil kaniya tawadi. Amo yan. Ada kalay siya, bimpangayo mo, di kumugdan ha, kawayaan sin Allah Ta'ala. Sa babaon saan mga kaibanan bihan, mangayo. Bihan, ya Allah, na pakugdan na ba ako luto, ba't ipagpahinang ko masjid? Na hindi ko mangayo manjari bihad to sabab na inyong katantan piyangangan. Ang papagkakitaan tabihan ibang pagkopya man to pa amin maglain ha pag bibihan ticket si loto yaw. Nakita ka mo yan. Nakalo-kalo inyo to kaawam nila. Tuwang sila to mapatumtum kalo-kalo makapagtawat. Ang kandiyan kita sa mag-amaka nila magtuy-tuy. Sa dahon magbisara marayaw. Yatay mangud na po kung saan hinangsing kita Muslimin biya. Biya. Naamo yan. Na mangayo kita niyo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا يخافون فيك لومة لائم عنا على ذلك وقونا عليه ويسره لنا وانصرنا على من تعدى حدودك إنه لا ناصر لنا سواك ولا مستعان غيرك يا مالك يوم الدين. اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعفوك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله